Estrada danas gori. Od otvorenih sukova preko šokantnih promjena u zvezdama Granda pa sve do potresnih ispovesti iz detinjstva, donosimo vam najvrelije vesti sa domaće scene. Jelena Karleuša ponovo u centru pažnje, i to ne zbog mode, već zbog brutalnih reči upućenih Ivanu Ivanoviću. Nakon što je voditelj dobio otkaz na Blic TV, JK je poručila da je svoju karijeru izgradio vređajući nju. I da mu se sada sve vratilo kao bumerang. Darko Lazić se oglasio povodom velikih promjena u zvezdama Granda. Nakon što su Viki, Marija i Bosanac napustili emisiju, a Saša Popović preminuo, Darko otkriva da atmosfera više nikada neće biti ista. Fanovi u šoku, da li je ovo kraj omiljenog muzičkog takmičenja? Pevačica Zorica Marković iznela je potresnu priču iz svog detinjstva. Priznala je da je hodala bosa po otrovnim zmijama. Kako kaže, njen životni put bio je trnovit, ali je upravo ta borba napravila od nje ženu kakva je danas. Pišite u komentarima, čija vas je priča danas najviše šokirala. I ne zaboravite, pretplatite se kako ne biste propustili sljedeće skandale sa estrade.